Mo ke u fai ta tau popo me e fola toa e ko rakpita. Porque vai lo aqui, porque vesi lo aqui ki e taha ua. Ke taha ngai koroa e tau lawe ai ngai kosperi. Ko heu tau maheni ai be moeni ko ni ka apostolo tau te fito ki apostolo ko pita. Ko baute mo yena mo ngai to i tapu ke puke pe lo pita vai lo aqui. Ka tau kamata me aluke vai ua. Ko po eno no lawa ki o e ko si su kraisi pe ko maheno ki e ki ia. Ko ia tō taha pe ko pau ke alu ke kolosi, ko pau ke hola ne kau ako. Ana ne folofola na fai ke Simone pe ko tui ke folofola ina manatui e Simone Pita. O ne hanga whakafoki mai a Simone i he ahana na whiloake ai pe mo e ki toi tu u. Ia luke wa he ua ua pa ke ves tolu taha ke tolu wa folofola si suo pe Simone. E Simone. Tā ko tāla ki mautolo e setane ke ne siwi ki mautolo hange koe uite. Kā ko huwhia koe ke oa na mate au pita ho tui a au. Pea koe ke ka toki foki mai ke poupou e koe ho ngahi toko ua. Mai no pito pe, koe mea koe nai hoko ki a pita, nai hoko e ke ka ua koe kotoa. Koe hanga ia e setane koe tala noa ia sisu. Sio a sisu o au ki i tāniti e teu no lawa ki i. Tua setane ke siwi ki nao tolo hange hau uite. Mea siwi uite koe pau ke matua ki pai i uite. O riaki ki he ea ke hanga e he matangi o ave. Ai kafu kafu. Kai tō hifo e ngahi fo i uite lerei. Ki e whireoko e tangata. Wha koe un haana e ngowe uite. Ka pehe si su he ne tala noa ka pita pita. Ko au ko sanga huu fia koe. Ke oa na mate au pito ho tui a au. Pea o koa ke toki foki mai. Ke pou e koe. O ngahi toko ua. Wea mpe kulawe ke ai ko fia fok maa pitane. Ka ingata pehe ni hanga o pou o ngahi toko ua. Ka apostolo. O mea e tala noa e kosperi e ahoni. A o te ango tangata me e halaki e mea si. E ka apostolo ka hongfuru mātai. Sel salemana na utalange. Ko toi tu moni e ki. Pea kone haa ki a ki fasi. Ne anga whewhea e mamata a pita ki hono eiki koe na ne whakawhisi nga i. Ka koutoi, koe au sia e whei loaki mo eiki toi tuu a pita. Ko ia na ne whakafoki mai a pita whamanatu ki ai. Ke toi foki mai o whaiha poupou ke no ngahi toko ua. Tau tau whawhitai na hanga e pita e o hiki ai ongo ipiseri e ua. E ngata pe poupou ake ka apostolo. Ka ke poupou ake e siasi o eiki. Na e tuu. I e kuonga kau apostolo. Pau te toksio ki a rapita vahe nima, ngai vesi, wa ososi, vesi taha ua ke taha wha. O kumata koe tohi na whai pita koe tohi me iloma. E ulawe a pita ki Papilone. Ko Papilone, ku ngawa ki e tohi whakaha, koe tala noi a loma. E ko Papilone, koe rea ia, ku ngawa e ki e whainga civilise ko tobe, mo whainga whakakau, mo whainga lau maari ko tobe, ku tuu ke whawhe paki. Ai ngāu e whai whakamo ui ai otua i hono kakai. Lau maari ko tobe tu ke whakatanga i hono kakai. Lau maari ko tobe whakasino mai i ha kakai. Ke tāmate e kau Kristiane ke whakatanga i kakai ku whai naulotu. Koe lau maari e ko ia ko Papilone. Tau pe e pita whai ne tohi me i Papilone. Pea ku ne tui pe e vāve pe hano tukuange mai. Kaike, koe konga ia e ipseri koe ni. Koe rea tokoni a pita. Pea bata tau whakaukau ke whakianga e mo ui a pita no whakafoki mai he eiko si sukraisi. Piko hana e mea nei mahu inga ka pita. O tuika mea taha mahu inga taha ka pita he ne hage a tau me ngai vesko ni hong furu maua koni ko tau lau. Ko e anga ho tau whakamo ui. E koe whehu ia ko tuina i he kau Kristiane koe na nau tomu a lau e tohi koe ni. Pea nā mo ke tau tolu wanga whe ai toe mau e he tangata koe na ne whakawhisi nga i ho tau eiki he pōno lawa ki i. Hono lakang koe apostolo ia. Ni anga whe a hono toi whakakau ia ki he kakai ai eiko si sukraisi. Pako harewa e pita i he vesi pe hongo fulu maua koe ni o whakamatala i ke te tau tolu ai anga ho tau whakamo ui. Po te kei u, pe taula kea mua ngahi vesi, maura peo ke ngahi vesi aloma vahe tolu, vesi wataha ke he waono o me ua a kieni, ai whakamatala ka kato. O e anga ho tau whakamoui. Pea ukamata ho tau whakamoui to me i tāniti.
Tau tolu anga tau whakakau ki tau whakamoi ka mata he ahona tau kau ki sia sinai pe koe ahona e baptaiso ki tau tolu tau ki vare pe koe ahona tau whetau laki mai ai ki he ki whaianga lotu koe tau lotu he taimini pe koe hae whainga whamatala whakamamani u tau whotu koe whamatala ho tau whamo ui. Ka mata pita e mei i tāniti. Pe whangarewa e pita ki konga koe ne vesu la ki peke tahaua o whamatala ki te tatolu aeongo nau la lahi e ua. Ho tau whakamo ui. Hongo nau la lahi koe ulua ki. Koe nau whaka i tāniti o tau whakamo ui. Koe ngahi mea ni o whaia e otua o i kai te tau kauai. Te kai ke whanau i ki tau toluia. Te kai ke ha tau whakakau a ki tau tolu. Koe misterien. Koe ngau e whai whakamo ui a tau otua. Kono nau whaka i tāniti toa noa kia pita. Ka mata ia me vesi rua ki o lere ke vesi nima. Pe hauko lewa he vesi ono ke vesi tahaua. Hono nau koe u tau maheni mo ia. I he tau mo ui koe ku whai. I he mama koe ni kono nau whaka e mama koe ni. O e anga e whai whaka mo ui ha tau otua. Tau rau mata ke kono nau whaka i tāniti rewa. O kuia e ngai mea lahi e tolu koe ni. Koe lua ki whatonga he vesi lua ki. Ka mata pia pita he ni pe he. Tu ko au pita ko apostolo Sisu Christ ko ku tohi ki he kakai fili. Aia o ku nofo mo vete. Mananga lewa whakalau e ngahi eria. Ko ngahi eria ko e na. Ngahi eria e Europe i he ahon. A Ponto, a Karetia, Kapatosia. Wikai ko ngahi kolo. Ka koe ngahi eria. Ngahi vahenga. Hangenai ko tau pe vahe hihifo. Vahe hahake. Ngahi vahenga la lahi e na Europe. Vahe ki ai i aha koe. Aia koe tohi apita. Koe tohi whakaluku fua i ke kau kristiani ko toa pe. Na nau mafola holo he ngahi feitu ko toa pe. O Europe ka ko nau wau sia. Ai tala noa koe na pita be pita. Na kamata ki tau toa tau mui whakaristiani. Na kamata hanu whamui tau toa meo no whiri ki tau tolu. Ko tala noa ewa koe whiri koe ni vesi wa. Na e whiri ki tau tolu o whakatatau ki he muaki a fioi. E he o tua koe tamai. Muaki a fio. Te kai kei tau whakakau ki tau tolu ko tau whai whakamo ui. Ko osi toka teu e palani whai whakamo ui ai otua i tāniti. Ui koe muaki a fio. Kai ko hono le reo e mea koe ni ke tau ilo ki ai koe uhi. Ke mahino ke te tau tolu ko tau whakamo ui na e whai kotoa ia e he otua koe palani whaka i tāniti ai otua ki mu ai pe whanau i tau tolu. Pau wena toi tapupa ke hao sio kia. Whakahawa e tātolu. Whakahawa e tātolu koe potwhorofola peu whao ilo i mea kakai mea e potwhorofola e ono. Ka koe potwhorofola koe ne vesi valu koe whakahawa e tātolu. Au tala noa ia ki he tohi ai otua. Koe tohi e nia ne osi fatu pea he otua i tāniti. Whakahawa e tātolu pa koe vesi valu pea au pehe. Pea e huu kia te eko tala noa ne manwhekai. Mandu koe manwhekai ai ono. Ko hanga ea whaka uhinga i ke whainga lau maari ko tō pe whakasino mai. Aia whakasino mai, whakafōtunga mai i he tangata pe koe kulupu, pe koe siasi, pe koe hae whahinga kakai unau whakatangai ai ngāwe whai whakamo ui ai o tua koe u whai he kakai ko nau tui ke taa o eiko si surais koe no. Ai lau maari e unau tu ke taofi. Ke taofi ka kai koe ko nau mau e mo ui he taa o eiko si sukraisi. Ke o te nau wau sia ai whakamo ui koe ai ko whai ki ai e he eiki. Hono ui ki nau tolu he taa o eiki. Pau perewa he taa noe vesi valu. Pea e huu ke teia a ki nau tolu ko tō pe o ku nofo i he funga whonua. Aia tati taha. Ko i kai tohi hono hingoa. Whanong ke tohi aiki. I he tohi o e mo ui ai lami. Aia na e tāmate i talu me he tanu pou o mamani. Ki mua pe tanu po mamani ko se e tohi oi mo ui a koe tingoa na tohi. Koe tohi oi mo ui ai lami aia na e tāmate i talu me tanu pou o mamani. Ano uhinga ia. O uhinga ia. Ki mua be hanga he otua o whakatupu e mama koe ina. Sanga he otua whakatoka e ne palani. O hiki tohi. E whai ho tau whakamo ui o makatu unga. I he lami koe na toki hifu mai au pekia koe eiko Sisu Christ. Ko tau whakamo ui koe palani whaka i tānitia ai otua. Ki mua pa toki hawa a tamai mo iwi. Ki mua pa na toki talanga taa ki nau ki he otua. Ki mua pa toki hawhi holo a isleri ia he nauri aki ho nau otua. Neo sanga he otua ia palani i tāniti. Ke wheia ai lami Passover ko Sisu Christ.
Pea ko ho tau whiri, ai nai whiri ki tau tolu. Nai hiki ho tau hingoa he tohi o mo ui ko ia. Ai lamina e tāmate i tāniti. Ua ko ingane tāmate i tāniti. Ka ne o spalani pe me i tāniti e he otua. Ko tau mo ui anga, ko e whakafo o anga e mea whakatupu. Ai otua i mamani, ko e pau ke pekia e lami. Ka usere mena e hoko atu. Nai whakatāpu i vesiwa. O pita, ai whoken kalo a pita vairua ki vesiwa. Iho mou whakatāpu e lau maari e ke iku ki he tala ngofua. Sike, ewe, ne whiri ki tau tolu e, ne hiki tau tolu e, he mua ki a whio e otua. Pea whakatāpu i ki tau tolu, whakamawa hei ki tau tolu, whakailo ngai ki tau tolu, he lau maari e. To men kou tāno kia e toka te rini, a tau sia si kui koe kresto mo. Ka koe ngāwe lau maari e tāno kia himini ma fitolu. Ta tari mai si lau maari e, oue haki hiki atu. Ngawe lau maari e o kufai. Ko ne hanga o we ki tau tau whahe tau we. Ke tau tafoki o tui ki he eiko si isu kalaisi. Tau tau mai na whakatāpui ki tau tolu. Ke iku ki he tala ngofua mo e luluku aki ai taa o si isu kalaisi. Seke ke mauinga e tānoa ho tau whakamui. Na kau kotoa ki ai toko tolu tapu. Ko tamai he ne mua ki awhio ina ne whiri ki tau tolu. Ko lau maari ne whakatāpui o whakailongai ki tau tolu. Pea ko tau ilo anga ho tau whiri, he ne luluku ki tau tolu a ke taa o kaisi. Ko rea luluku ko rea ia e papitaiso. Rai ka kai aonu na wiri taki mai to kua pau ke papitaiso ki tau tolu he vailahi. Ko ika to kakato ho tau whakamo'ue. Ka koe ke tui pehe to hi tapu pa koe ke tui pehe. Mahu inga pe ke papitaiso ki tau tolu he vailahi. Ka wikai ke pehe kua pau ke papitaiso ki tau tolu he vailahi. Ko uhi ka tau toki huge mo uita ngata. Mea mawinga taha kono luluku ki tau tolu, kono papitaiso ki tau tolu he taa o eko si sukala si tala mai me langi. Koe kakai ko nau hawa atu ki he langi, ne luluku, ne fōho nau ko fō whakahine hina, he taa o e lami. Koe mea mawinga taha ia ke te tau tolu koe whemau ke luluku, pa ko tau ilo anga iho tau whiri. Whiri koe nai whai i itaniti, whiri koe nai whai he muaki a whioi, e he otua te ke tanu pōa mamani, o tau wau sia ia. Koe hui he ku tau e taa ki o tau laumari e. O tau o moi e. A tau wau sia e whakamore me uita e ngata o mau. Koe mea i he eko si sukalasi. Pau tamane wake te tau tolu. Koe ngāu e kou whai he taa o kalaisi. Ni hanga whakatupu fo ou ki tau tolu. Aina tānoa kia i e ves tolu. Ha taha ke whakamalo ia pe koe o tua mo tamai o tau eko si sukalasi. Aia he lahi o ne mesi nane whakatupu fo ou ki tau tolu. Ke mau ha amanaki o kumo ui. Koe mea i he toe tua eko si sukalasi. Mo mea anga kia. Kono luluku ki tau tolu, i e taa o eko si sukalasi. Pea whakatupu fo ou, whakafo ou, ririuai e tau mo'ui, ke mau ha amanaki o mo'ui. Museo koe whanau i fo ou i. Ko tau whanau i koe me tau ngai whae, o koe koe ki he auha. Ko tau whanau i fo ou koe i he tui, mo whakatupu fo ou koe ni koe mea i he mesi ai o tua ke te tau tolu, e toe tua eko si sukalasi me pekia, o koe kuia ke mea runa talanoa ke ves whaa. Ke mau ha tofi a tae auha, o tae mere, mo tae mai, aia ko tao fia i he vani maa mautolu, aki mautolu, pata ke hoko atuai. Sike, koe parani koe atua mei i tāniti, ki i tāniti. Mua ki a fio, whiri, whakatāpui, luluku, whakatupu fo ou ki tau tolu, koe ki awe ki tau tolu ki i tāniti. Ki a tofi, tae mere, tae auha, tae mai. Aia ko o tau tolu ia, koe hui koe mesi ai otua, ko whaima tau tolu. I hono luluku a ki tau tolu e taa o eko si sukalasi hono whakamaa ho tau konseni si tau noa kia hepe lu. Whakamaa ho tau konseni si ai hono luluku ki tau tolu a ke taa koe ni koe ka lava ke tau tauhi ki he otua mo ui he ko whakamaa e tau ngahi anga hala me te tau tolu ko toa pe. E mlahi whata mai ka kai ke te au to kua o koe ke ao ngai ke o mai amanaki o he vani ke tau sio ke ka o karistiane ko e whai pia ngalo a maamani e to kua. Ka uloi whakau e koe o mai e pita e he ni amanaki o he vani. Koe mea eke ni hanga whakaloto toa i ka o karistiane i he whanonga o e taimini tu oua ni ngau eke na fuirea ko e taimini. Vesi ono i he taimini, vesi valu i he taimini. Koe amanaki o he vani. Koe mea u neanga pou, puke e tau mo i he taimini. Taimi koe ne coronavirus pe koe haha toi whainga ta te tau fōu e mo ui koe ni. Koe amanaki o he vani, koe amanaki o tofi
tai mere, tai auha, tai mai, koe tau ma, koe mea he mese au tua no luluku ki tau tolu ke ta o kalaisi, hono whakatupu fo ou ki tau tolu, koe mea he ne toi tuu. Amanaki a Kristiani ko to mo sia ke pau e tau amanaki ko pau e na tau amanaki tano ke vesni ma ko whakaosia no ngai nau whakalangi whakaitani tiu pe a ki mo tolu o ku le o hia se ka fu ile ai le o hia se ngata pe no fili ki tau tolu whakata pui ki tau tolu luluku ki tau tolu whakatu fo ou ki tau tolu omi ai amanaki o to fia tai mere pe tai ahua ka ku le o hia ki tau tolu se ka fu ile ai ko le ohi kono malu kono ta ofitu ki tau tolu, kai o arewa ke tau wa usia. Ai mea koe na hanga he otua, o whakatau mua ke no whiri ki tau tolu, koe a usia koe mau ho tau whakamo. Eno tānoa ke ure o hia ki tau tolu he kā pui e mafi o otua, koe mea i he tui. Musa ngā ke fuivi o tui. Koe tui, o ku tau wala tuai ki he mafi o tua une kā pui ki tau tolu. So koe fuivi a tui. Koe fuivi a tui kuni hanga o puke tuk tau wala tuai tau tolu ki he nima mafi o tua ke hanga puke ki tau tolu. O ne hanga taki tonu ki tau tolu he mo ui koe ni. Ke awe ki tau tolu ke tau wa usia. Ai tau mua ho tau whaka mo ui. Koe tofia tai mere pe tai auha. Nei whai i he vani. Ko tuku tau hea i ma tau tolu. A ki tau tolu nai whiri pe a luluku aki. Ai taa e ko si Isu Kraisi. Pe hokore wa a pita i vesi o no ke tahaua ke ngahi nau whakai mama koeni ho tau whakamu. He ko heo ke wheu e tau tolu, kua ngā whewhe e ku ilo. Kua ngā whewhe e ku au sia. Kua ngā whewhe e ku o ngoi he mo ui ko toko taha au nai whiri au. I he muaki a whio i he o tuai i tani. Tomarewa e pita he vesi o no. Ai au ku mou hākai langi tau ai. Neongo ko whai i he taimini o ka pau na i kai ala ta ofi ho mou whakamama for no. So ka mea tau ilo ai. He ku tau whanonga he whakamamahi, ngahi whakamamahi mo ui koe ni. Ngahi ahi anga mamahi mo ui koe ni. Aina e whanonga e kau Kristiane he kuonga e kau apostolo. I he hākai langi tau mo e fia. Mo mea bega inga ko hoko e ngai whainga ta ai ki mamani pa launga kakai. No hanu ke he o tua, pa hākai uhinga na hoko e ngai whainga ta. Ka ke Kristiane o kune fau fia, he koe ha, he kune ilo hangai koe tā noa pita. Koe sivi eni o ene tui hangai ha koula, ke ha ene tui, o kumooni ene tui. O kai koe tui o hangai koe kere hono ua o tā noa kei, ai tangata tū i, ke ha upe whakatanga, maro upe whakatanga, pia toi mate folofola koe nai puke ke he fia. Koe tala noa e nia, oe kakai o hākai langi tau, ke fau i e mamahi, fua no e mui koe. Ka inga pa koe mamahi, koe ngahi whakatanga pe. O ko kau pe i ngahi mamahi ai mo ui koe pau ke tau fau ai. Ai ngahi mahaki whakamati. Ai more ho tau ngahi ofa anga. Lahi ngahi whainga taa ia te tau fau ai a ki tau tolu. Koe ngahi ahi mamafa ia o e tau tui. Koe ui ke mahino o ku tuu mau e tau tui. Ko sivi e tau tui. O hange ha koula. Koe nau, koe hākai langi tau. Ka pate ka eke mai, koe hae whaka ilonga, o e ka kai po whiri, ko luluku ake tātā karas, koe fia. Fia pena o moe na to, neongo e ngai mamahi e mo ui koe ni. Ka inga tae ka koe na kutoi hoko atu ke he vesi, hono walu, mea tā tau pe. Aia neongo ko te eke mou mamata ki ai, ka ku mou ofa ki ai, aia i he taimini, neongo koe kai te mou mata aia kai ho mou tui ki ai, o ku mou hākai langi tau i he fia ui kai marea aki. Pea o ku whai he van. O mou mao e mea hu kei o mou tui. Koe whaka mo ui ho mou lau maari. Mo mea anga ka inga ke mea mahu inga. Koe mea ai au tau ilo ai. Ko whai ha tau whaka mo. Tau fia. Pea koe fia o ku whaka haia i he whakawhetai. Whakawhetai he mea ko toa pe. He tūkunga ko toa pe o e mo ui o tau fo. Pea koe whaka au si reo. Tama reo e pita. Koe whaka mo ui koe no ki tau tolu. Koe mea tā noa kei tohi tapu. Mea kei vesi tahawa. Aki mo tolu nei whaka ilo kei to kua nei ikai. Maa nau tolu. Wingani ke kau palo fita. Ka maa mo tolu. Ati ki tau tolu kau Kristiane. E nau toko nak e ngai mea koe aia ko whakahai o no poni ke te ki mo tolu.
Ia te ki nau tolu ko malanga a giat ai kosperi, aki a lau maari ma oni, na whekau i fumehilang. E tamai pita. Ko e anga ni hono o mai, o e whaka mo ui koe, na e palani he o tua me i tāniti. Ai whaka mo ui koe ni mga tunga no whiri ki tau tolu, hono whakatapui ki tau tolu, hono luluku ki tau tolu, ake taata o eiko si so kraisi, hono whakatukfo ou ki tau tolu, hono o mai ke te ki tau tolu e amanaki o hewa ni e tofia, ta e mere, ta e auha, ta e mai koe ni. O ku mau, me e tohi tapu. Kau palo fita ko toa na nau viviri atu ke ilo e na tula e whaka mo ui koe ni o nau ilo, ko e whaka mo ui koe ni e makatu ungai he pau ke mo ua mamahi e misa ia. Pea toki hoko ke no langi, pa talmai rewa ke te tau tolu, ko e kosperi ia o mai ke te tau tolu, i ono malanga aki ke te mo tolu i he ahon. Pea hono i kai mau inga ke te tau tolu i tau ngahi o malanga, hono i kai mau inga ke te tau tolu i ngai taimi ke tau lawai, whaka aho e tau folofola, e tā kono pou, kono whakahino i ki tau tolu, ki e parani whaka mo ui ai otua, na e whai mei i tāniti. Hono whiri ki tau tolu, aeni na toki luluk ki tau tolu, i he eiko si sukaris. Koe ko whakamke o pōpō te te mo tolu ka inga. Maha ki taimi hiro tonga e wike, ko whiawhia ko whanonga pepe, tala roto mai ki mo tolu, mo lau e tau folofola, whaka aho. Ikai koe a pe, mau inga te hoko atu, tau ngai lot whamiri, e taimi fitu, whenga maari. Ikai koe a pe, mau inga, e tau whiongo aki he ni o whanonga. Ki ono tala e wholofola, ko ha ono inga mau inga, so e koe ki mea tala mai pita whaase vesta haua. Ae, ai ngahi mea, o ku hori e kau a ngelo ke whakasio hifokia. Mo mea koe malanga e kosperi, whaama kau a ngelo i lange nau sio ke he koe ha. Koe uhi he koe whaungai ni koe e ilo ai i maamani ai parani whakamo ui ai otua. Whemana toke nau sio hifo. Ke ngā au e whupalani whai whakamo ui ai otua i maamani sang. Mau inga ia a ngelo ia ke sio hifo ke malanga e kosperi. Ka tau mohe pe ki tau tolu koe ke tau whaafirma e tau tolu ke tau otu. Ha tau taimi ke tau tuha ke ai o kau whakataha me ka kai e otua. E whanongo. Ke kosperi koe, hika kosperi ni ngā ue palani whakama ui koe me i tāniti. Whame a ngeloi ke mamata, ke ririu o ku whai e he o toa he taimini, he mō menit koe ni ho mō ngahi mō ui, he ku mō ui. Koe fu ue via e palani whakama ui ai o toa, ai o ku omi ke te tautolu he kosperi, ono malanga i mai ke te tautolu. O makatunga he lau maari e mā oni, na riringi mai he o toa, ke nofo mo ki tau tolu. Tawang me o tua ke nanga mo pōpō waki a tau lau maari e. Tau hoko ata pita ia he toenga e ki tohi, tau hoko ata he tau tātāno he wahe uraki, whakasinga wahe uraki wahe ua, ki e ngā au e whupalani whaka mo ui koe ni, i he ne hā he mo ui, ai kakai ko luluku ake taata o karaisi ko whakatupu fo ou. Mea he toi tu a eko si su karaisi, mei he pekia. Ko wha mo ke, ki whainga maari e koe ni, ki mua pa whai tau himi whaka o si. Tu mua ke tau tari lotu ai. Tau lotu whakawhetai ke heo tua koe koe palani whaka mo ui na ne whai i tāniti. Whakawhetai u tau kau ai koe mea no luluku ki tau tola ke taata o karaisi, pia whakatupu fo ou ki tau tola. Tau kore ke o mai mua e fia mo e hakai langi kau koe ni whakarea e vesi wa, koe fia o e vesi walu o kui kai marea aki. Pia o ku whai he vani, mai mua e fia o whai he vani. Ke whai age tau mo ui he uho honga taimi koe ni coronavirus me ngai whai ngata whakai na tula, tō he whunga e whonua. Ta roto kore ke heo tua, ke ne omi mua e ngai tāpua ki koe ni. Aini whima e kau angelo ke nau mamata, ke mai ke tau mamata mo ki tau tolkia. Ke tau fia ke mamata. Ke ngāwe e iwi e kosperi e o tua, he ne hanga ui mai ki tau tolu, ne hanga whakatupu o ki tau tolu, poko kore ke tau lotu, pe tari mai tau lotu. Whawhetai. Mahalosi isu. Eo. Eo.